Masa penin patinin tujing kapat kapam tamai pe zalawin patin minting itang vovin jale tujing kapana pam Sunday ni kho kumsang ni le som ni le li kumadinga pam Sunday ni kho mangthia zalawin phale ni kho hai ta pe wa ha chung nang pakai patin itang vovin tujing kapana patin tua lim nadiwa analut ta hedin pakai Jesu leisi na alen laya leng ahin alo pita mi hon alalim lao ni kho analam tu nau ni kho ke ti Palm Sunday ti hong ki mang pe ya hin ichi pi Palm Sunday ti ki mang ham ti hele chini kho Jerusalem alo pita Jesu Krista hong lu na he ama hon analim na wa he Palm do ti chu lusuna ti ding ham Palm do chu anakidot mo wa analam to yen je a chu he che anakidot mo thing do chu ke mang cha Palm Sunday ki ti ain ahin la chini kho he pakai Jesu Krista chu lo pi ta Israel miten analam to hi ahin che a chu chini kho chu pakai Jesu Krista leng ahin alo pi ta anakilam to na ni kho chu he che a ke mangai chule che ni kho Palm Sunday significant ke ti ding ham a background ti ding ham ai ga het diwa ka sei nom chu hi chini kho hi Israel mi te dinga pati namlen mi te dinga chu pass over kut kalchu kut ai kalchu kut ni kho a chmi ki khom wa hin he cha Jesu ama ta zong cha sei ji ho to pang dinga chi wa ai chai ga het diwa ka sei nom chu kalchu kut ke ti chi pham ai gup ta gama chu Israel mi te Judah mi te so le sala ko yova Egypt chu Pharaoh in kem te ta so le sala ko ina wa chu pathinin ala do na het jing na dinga chu hich ala do na dinga chu plek ti chu su gam na za chom upolan sa kiti hobang na al le tui thisana aso pathinin ite a chu Israel mi te la do na dinga chu plek za chom pe hin thil kidang ai la chaina lama chu along ta ji a chu insung khana o papen chi chu ititi de ha vantil gilo patene na sola che a chu Israel mi te tilo adang si Egypt mi te insuna cha upapen cha ta pe hin Pharaoh insung chan ge ya chu ai ni che a chu vantil gilo cha ga chi teng le Israel mi te chen kel ngoi thisan chu akot no wa ananu ya hin he che vantil gilo chu nam sau pa pen that dinga chi teng chule bang chu avet na kot bula chu thisan anakinu kel ngoi thisan kinu ho chu akal chu ya chu kal chu kut ki te pass over he chu dal ha thisan kinu lo Judah mi hilo ai gupta mi ho insunga chulu na lagaw gilo vantil gilo chun chau pa pen cha ta pi ai icha chutilung chi a hele Pharaoh yong chun Israel mi te cha hin ha do hetan so a ko na akil ha do now het sing na dinga mel chi na dinga he che pass over so amanu en tu chan ge Israel mi te naman na lai chu nam khat hin a chu chiji a chini kho nam khat ahi na wa so activity akona akil ha do na ni kho chu ama hon birth of Israel nation by God from captivity ti a tu chan ge ya he chalanga dinga chu hedging na he aman jing ai hin ama ho hin Palm Sunday tin amang helpo ve and Krista ta san ho chan Jesu Krista ai hu ing pau chu he che pass over ni kho aga chi na mipi hon Israel mi ten lo pita analam tu now ni kho chu tu ni chana he Palm Sunday ti in man hi ai he cha patin tu ingai na diwa patin tu ngai dan he tim te na devin te ka na khat ka sei no me nai pa cha azu nei ho khana pa cha zu ho wa chan jong chomen tin la dang en jong job vet he cha patin tu ngai na phat chum pi lo da ne te na diwa tu ma kai ga sei go de ai pa cha ho zu ai atam zo a he ai le zulei khu agatsi en zulei khun a ho ling ki chom le apa cha chu pul gam ling
pa cha cho apat chum pi lo pa cha cho su si na pa hoi ta tang chom le asu si ane long hi di lo asu si hi ai ale mana chen peng palep chi kin peng palep cho achunga hun achule le in apa cha wang asu se pui peng palep chen pa cha su si zo lo su si jong go lo chu ne jong go lo chule a ki chi mai chu ale chen hui hong leng vengin ama cha chunga jong chulo pa cha a hom sunga chulu na azu hu agkila do akikhet dan chu julein pa cha chu asu pulgam hil te teng le peng palep chun kichi ma chu pa cha chunga chu ai wanga khoi chun su yang su se lo kichi na yang man lo asunga cha pa chom chunga chu lu na ku sunga chu lu na pa cha ku sunga azu hu agkila he mitam ta he pathin oi te ita ve nai adesana he kaga ngai to le South Korea te hon khui banga ho pa chaku sunga azu ane ji owa ho bong long ki pum khana khang to wa anamu long ho phat thei bo chang hin te kati ji a tu ni a pathin tu ingai tiong le peng palep ta bang hi lo tin mo thanop lo ding na ai lo wa ai le mo ki chep na nei lo ding ai lo wa ai le zulei banga chu phun noi na a nei lo ding ki khen ting le tu sei pa che ni pi pu tu a sei ai la sa ho yong chu la lui a sa ve na a thi de do e ki kho mo te ti a phun chil na a zulei banga malut ama wang he che patin tu a zu ki chop do ai patin la ka bun na sei patin tu hi khoi zu ta banga hlum ai ti ke di yun jong a hlum ai tu chana patin tu se kum som tum langa wal kaung ki man ta wang ahlum che jing nei aje te ka lagau ding adam na kalung chim de adam na kata sa ding adam na ai ya chu tu jing kai tu se diu yang pati trai ngai le ho ni phat chum pi te diu kata sa ne nei itu pi diu chi pe hamti a hele ven na leng pan na hin so ne ti he a he ahead by lam che ding a se ven na leng pa na ko ma honge ven na leng pan na hin su ne ti patin le khabu tinga simotin matesit ki pan tu pa bong som ni le kha chang li le chang na tim gao kama ki sei tu nang hon chai on chanu za a ven na leng pa lung nem te en sangan no chunga atovin na hinga ahonge tin seyun ti chu guilun na dinga chuti a hitai ati patinen ting te sim do pa te bo pi han lang ting le maksud lama iga sim kit no movin maksud hi kadai na ta khat aumen bible kasim lai wachan mark hi akisun masapen hi original ti chu document atame ti hi ji a chu maksud hi kadai na chombe khadom ji a chakain sim dinga hen marks adang chu atupi poiti na hi pun maksud ki pan to pa bong som bong khat ga simote Jerusalem ko koma alif mola betfagele betani agayon asay jitel amini asolen azalona namasang zon hon ko khosunga hun lut lonen lang khosung na lut lon le sangan no ke hen koi mato na kha lo la hil na mu pai zen lon dinga hi echu sul lonen lang hin ka lonen chele mi khat to wen ibola na sul lonam tia donga auma ahile pakain man na nom anaye azol hen tha wa kit pai tan te te lonin ati amani achil honen ahele khopi songlam lena enpwa kot phwa sangan no ke hen khat amu honen he chu asul honen ai chu ko ma ding ho kim khan hen ibola sangan no chuna sut hon ham ati chuinama nen je shu na hil na bang hon chen ama hoza asail honen ahele ahin ha ta ve nahi amanin sangan no chu jesu hing ahin kai honin chin apona achunga paven achunga ama atoven chin mitam ten lampi apona apaven abangen lolaya tebo sanon apaven chin amasa cheng sile anong ji cheng sin hosana pakai mina hong pa chanon no me ipau david gam hong long ding chu anon no me chung nong pena hosana tin asam samon ahi patinan atu ting ta isim do pate bo piu hen lang echai bible stang sim na munni isim na wa chu palm sunday ni kho a ipitil so aham hichin ni kho a chu
ho adinga ipi kizil tading ti thu kisuna hi Palm Sunday ni ho danen say taven avelin ga say ken kati hai millo ni divin Palm Sunday kati hi Passover culture kut ni ho Israel miten aman na ni ho batil su ain Jesu la say ji ho dong hitchini ho adinga cha china wa he Palm Sunday ni ho Passover culture kuna ki ho me pi ho chun Jesu Krista hitchini ho se a cho lengpa ahina anadop sangawa analam tu ai ni khoda nga chu adem asay suloi dimset he ahin til kidang abola ahe jong la Beelzebul mina abola he tiwa ahi lo le ititida Mary chapa ahi musit na top kho numei chapa ahi ti ahawi ahin le chini kho ahi Yesu Krista to leng dinga honga ahi ama he leng pa ahi ti analam tu na ni kho pon apawa sangan no chunga chapun pawa ting la lampi ajong chapun hoi lai ting lai chapawa zo ting la ikizil dingo hin sei diwa hin ting la bana chutheo bo akidop mawa lusuna pam do akidop mawa analam tu ahin hosana pakai mina hong pa chan no meti alam tu hin Palm Sunday kiti hi Jesu Krista le shit chunga analen laya lo pita Jerusalem alut na ni kho mipin leng ahina Lo pita na lam tu na ni ko English triumphant entry of Jesus Christ into Jerusalem. Jesu Krista gal zona ni ko. Jesu Krista lengpa ahina lim na ni ko ahiti chi ai. Aba na isay nom pento tuni iboy pidiwa isay nom chu Palm Sunday ni ko atil so ako na ehon ipi ikizil dingo Ama sa penta en pakai Jesu Krista la say jo ha vet page agay wachan Jerusalem chu ganai ti ma hetai. Ale cha chanaman chivin lang heleu chun mun kana he sangan no ki hen khat na mu diu hi he cha sangan no ki hen chu gasu na win lang heleu chun akoma hoding le ho chun ipiran na sud ham mi sangan no en ti diu hi. He tiang chale pakai man na nom anay na ti diu hi. Ti ai. Tuna point masapen ta senom chun pakain man na nom na nei ti ai kayong pakain man na nom ai nei je chun kain ko ten ai hen cha zo ta pu vinai ai holoi ta bang chai ala patin na tong ding full time ading patin ko na ka chana hin class 2 ka sim laya ko na cha ko na ka chana tai ai metric kong pass in ai la ko palin pension government na tong hen lang hele ti cha dei mama je cha kain sunga wam pasal nga la ke se metric ka pass chu ko pa thang jaka yang chun ama tapun ahilawa ahile government na to puma yang chapatin na to moham forest department na yang to ai to pdu minister pe he chlem isopi ati adi chu ai wa occasion le ke hi patin na tong dinga he chula sanga no pakain man no mane ati bang ba ke yong man no mane ati chun nangin yong nei ik thelo ding he no ha pan yang ik thelo ding Kayong kakit tayo dengan hitin ay kisulatan Bible kaga simentuhin patin na katongin katika siya kato something ding ya patin chulo pin changen lang kay ay man nom dat lampi zat somen nang naman nom la lampi zat somen kapipanalen pen ta chu patinin ay man diu dan hobong jing zo hadi taken layman participation in the church katiso na tempo hele clergy kiti adang si layman kitiso hobong tama hai ta san chate zo si pastor hole hobong pa hotilo ho orden lo si layman kiti ai musit na ki say hello ama ho yang patinin man na nom ane hi patin len ka man na tong ho sum san hen lang akin wa na diu hen lang en chen lo chen aboy pino hoya hong ham layman ho akun hi Adisa na kakipanalin ta khat patin na tongo ha sat na gente na happy trading pa sol reverend hole ho bungo po cha te ho hi hep sab le hong hi hui kakipa na chi pyamatile aji chama wan ata sata apa te ho gente na happy hui hi chi a ke ho lo e man now chi full time ministry at clergy hina e man chaw hin Krista mina pastora man chaloi omdeng Krista mina government officer hina man chaloi omding
Krista mena business hina aman cha loi om dinga hin ama wang pathenen ei man cha nom na wa che ikil hap lao ngai ti in sei doi lo pina pakai chang hen lang pathenen ei ke opi zalen pathen ka thang vain makain man na nom anaye ati ji a cha anei pan jong it thei talo he che sangan no ke hen cha hen su thap hi ai Isiai ke jil diu chi pe ham ti a hele ke jong he sangan no aman banga pakai nei man no ma hi ipi ka ke hen tang na omam ipi ka ke hen on na omam hi chi ho ke hen on na wa chu ikil ha ong ngai ai ke tai lo pe ten dang nei on ti patien sanga ingai sang zo othil dang lo ngai chu hi sia chi ke sut la tiong le bo patien nei man sa the di wa hi na ke hen tang na a kon chen ke sut lan pakayen man na nom anei sanga no ke hen lai pakayen sei ji te ni sola aga sut la bang wa chu ei ho jong ke hen o naw lam chom choma ko na ke sut la wa pakai man thei dinga yum diu hi ai ani na sanga no sadang bang lo ai ni danga cho leng ho khol jin ting le sakola mang jiven ji sun sangan aman hikidang ta ai ipidinga chen ni danga chu koi zat koi nam hejong le Middle East lang heta ta Israel mi lang koi hejong le sakol aman jiu ai iati le sakol aman ham gal hat ti na cha kido ding avet sa cha ama bang je sun sangan en man hikicham na thu avet sa ai sala ala asanoi nong penti ding ateng le anun nem penta ya hichi sangan no che hen man sai he che ai ke jil diu pi ham sangan no banga kineu sa hin hui manova sangan no banga noi lut te hi wa sangan no banga lung thianga hin hui manule pakai ichung wa to ding ai khat ve kom le na ka hola de khol jin le ei lim dan na samong mong sing ai iluk na hobang inele cha ho yang khat ve kom la kamin jong ana su diu chu ke nga Reverend Essingson anatiwa sem ke ngam jong ombe se la occasion la ke hane thelo ama ho gel kho na zala chaka ane ji a sa jong che variety tama tam chuna go la ana speaker a chi kho chana ha het it's hospitality na mai hilo ch ale ne la ting le ka hong jin lup de jong che ga ven a le e insanga jong tu pi ji nga se ru mo bang jong se kidang ta e na lim ji ven chol kha khan te ti ji owa chu kalup ting le ka kamit li hong long sin pakai ken lu khap pon nem ka ki khap ma nangin ling lu khu na ki khoi aso khat to lamin ei za bol be se je hen sakol ki su khang ka te sangan novin nei sim jing jing tin taw na kamang sin ai mem tam ta la sa thim to say thim patin na hin man ting la ti la sangan no chu sakol lo ki su tan jesu a chom sa ji tan a while ji tan ai patin na tong tam ta patin na mi man tam ta sakol ki su ting jesu a chung a to pun while a hin agam hlai ji tan patin man thai lo win om si tan ai Siya chen patin na iman sana cho opakai tunin nangen ling luku na kikuin ken vang lukap nem chit ka kikame nangen kadang at sa natin tunin mihon tuizong chu at chom pe ay bol pion thay tui hitata nangen vang opakai tui chu na don sa vinay Ye chun tunin ka chung hong pan sakinin sangan no kahi ka chung ana pan salai sia na lo pina ki pung sal te ka tinai ka so pi dei ta te ho tunihin zo khat tole sakol ki su khaw te sangan no nature in yung ai ai chitile pakai ma ta chu lo pi ta ila wa pakai lo pi ten hong lu de ne tiu le i bo no wa pa sol ho bong lam kai minu mi pa te ho sangan no wa ekiso lo bo i kho su wa ho bong su wa hong lu ding ai te lo pi ne khod ga beng te hallelujah ila wa i ho bo wa
ikloi khom na wa hin je su hong lut na ding hen sangan no Christian angai chai sangan no pastor angai chai iklet sa te ma le je su ni ho bong jang hong vil lo ding I kho song jang vil lo ding mikineu sa ho kho song chu patin na vil ding ya hi sakol tam tom jang le pakain sangan no chu an ko ve ai chỉ chu mikilet sa ho chunga pakai pan salo ding ai ti kitchen tai mo hi kalung minin kaga gelin sangan dang ho chun vevin tin he ka te ve te mu cha iloi pau khu min pu na pha e ho hela min e no le ji sangan dang ho chiro ta na no pau ati mai te chu na min pi kan ama wang he chi sangan je su to na chu aza dan na chu Jesu to na ai asangan puma cha jabol sangkha wa ta nang le ke yang min ai jabol na ding si ichunga Jesu to ting le patinin midang ho jabol ai pi ding he ai patin lo pi ding en singkati zadang namdang hola patin tusin ka kalsung tripura ang kok borok hola ahin tele borole na hin boro hola ahin tele khasi hola ahin garo hola ahin jiting le Adivasi hoin, Assamese en, Mission hoin, Arunachal Pradesh en jan hin jang kaloi pan phone hin bolen. Hitabang program kumsom masanga na honga revival bol tabang program sum kil referencing so natin. Hi dham kahong de hi katin. Ipisia mi honga ilu na kichanga mi hone idop samo ham. Khat vei kom chila tu ese teng la la ha ma cultural form ki vonwa na. Ka ki phat lam ji intin. Hilanga hai tu sei sung si a chu pasal khat dinga ma ho dressa ki ban langa nu mai khat ding ji ai le alam kai pu ko ma chun ai pu e chi ti lom lo ma ka ti sei hi khat dei kom le hong so jep ji a hin ak ke ngo kham wal de hi ki khel sa le chun paloham ka ti le all mo hen chum na mu de hi min aja bol dan da chi pi ji ham e sing so chu za bol te lo jing le lei vui ki so de he cho ai wanga chu Jesu ka chunga pan sa ji a chu ka pau ki ba pi lo ho jing en jang mi dang hon sa bol ne ne wa ka tu sei sung sing a chu ka sit ka ve ya ma ho cultural dress a ki wan wa min god e bol so ka so pi dei ta te tu ni a jang pathin ne dop sang di de wa hele I ho bong jang e ho jang pathin Jesu to na te ai ki neu so ngai ti hi sei no mui ai Aban ai sei no macho pakai lo pi ta lam tu ding hi ai kangai tu en Jesu Christ he la wa lo pi ta lam tu phat ai tai ikiko na tu pi a lo pi le pakai jong lo pi ta hong vai hong ding e ho hi MLA ham khat hong hun ding le minister ham khat hong hun ding le a lo pi dan na ai wanga ho bung ki khop khom no he chu ti be se na important pi lo ko mo ma chu Jesu zo hello pita I vai lo ngai pakai Jesu Krista hello pita inalim zo ngai ai Jesu Krista chmi hon lengpa hi na lo pita pu no phawa theo bo ki san wa dok bang wa nangin Jesu dinga ahong kalson na dinga ipi na pha ding ham pakai lam to na diwa nangin inapan na thei pi ham nangin ipi na tu theyam pakai na lam to na dinga Hosana pakai mina hong pa cha anun no me ativin asam venai Hosana ipisei na ham kan sei no me nai Hosana kite he katavui nei hu hingun pakai ti nai patin chay na jong che hitove Lord we praise you and save us deliver us in your glory na lo pi na chun pakai nei hu hingun ti sa Til ni omen he pakai cha tiang le hosana etivin hallelujah etivin ai hichalaya ke mang pem cha hosana he je cha kan sei na bana hallelujah ong ka sei kit nom na layan hallelujah ke ti chi pam praise to the Lord for salvation akhan na cha he la taw na lampang he hosana pakai ka choi an ve ka thu mo ve nei hu ngun ti nei ai Jesu le nga hong pa na cha pakai nangin bo nei hu the ve hosana Hey ho hing tape out nang nahi you come with your glory to save us at this all hecheni ko acha hiya che ho jang individual a ma chan lan na ya in so teng le inam hu hing thai chu ha chung nong pakai paten Jesu Krista patin chapa chun e hu hing di cha tu ni a e ho e ke han la teng le a save ang katipoi
na lo pi nei hu hingun ti zo ha sei ta te tak chapa sa nga chu ka ta san zo e ken tak chapa ti po te ka ti na e poi mi him ema individual mi him hina ik ilo pi na ipon zal sa nga chu pathen lo pi na ipon chun nam a hu hing zo ding ya he tu ne ka ti pa na ta kha len pen ta kha chi pham ti la nei hu hingovin Abraham nei hu hingovin atilo pi so Abraham chu mi ma sa pe na hi wanga chu Moses nei hu hingovin atilo pi so Joshua nei hu hingovin atilo pi Messiah nei hu hingovin Hosanna we plead you oh Lord with your glory save us nang bo nei ai hu hing thei wa ti cha mi he mai ke so na wa ale hu hing na chan lo di we ai la gao hu do na yong chan lo di ta sa hu do na yong chan lo di we chu here chu tu ni a pam sunday iman na wa hi ai hu hing di wa pathin I choi an wa pathin I ko di wa hi ti hi I sei nom hi ai ting la ba na ka sei nom chi pham ti le pray hallelujah ke ti praise to the Lord for your promise of salvation pakai hallelujah ti te pakai nang ma mi hu ing na zi in nang ma ka choi ano ve Hosanna iti te pakai na lo pi na in nei hu hingovin nang ka choi ano ve hu hing ding up tao na hin hallelujah iti te le ei hu hing zi over chu choi at na he ta nai ji ya chu tu ni a he sin khwa he VEN na leng pan na hong na hin zo ni pathin zot thei hi ding in ki go hiti pathin vil thei hi ding in ki go hiti pathin vil thei ho bong heding in ki go hiti pathin vil thei ho in sung heding in ki go hiti pin nei vil na diwa he ho dong sangan no bang ai ki neu so pakai nei man nom na man thei dinga ting le pakai en evil diwa hin katawin he check ki god singai o pakai ta san cha ten ho bong mi te sangan no bang en nei semun lang chuta chaka ho bong sunga wa nang ma lo pi na ki phun zal the na dingin sakolin nei sim ho ven ta sagala sakola pachu mi lagaw gamawang sangan no bo pachu mai ai Yesu Krista leisit lenggam put do dinga honga hipoi Yesu Krista he patin lenggam put do dinga honga ai patin lenggam pu do na dinga hin Yesu leng lehu hing pa ikisano angai na hi tunia chai na pena kan sei nom Yesu Krista na hu hing pu le na leng pa dinga nikisan hitam nikisan lo la ya he lekisanin sulebana Yesu na hu hing pu na leng pa nikisan ta ai pathin man thei na hi na tunin pakain nang zong man na nom kan ye leise na kalen lai sangan no kaman cha Jerusalem lo pita kalut bangin nang kamang chan mun tina lo pi ten kalut no min hi thuchi khana ka chu kalung thim tong khata khat hin patichan na ngai vet lang thuchi bang khat e patecha elung thim a double ai ngai lo la meaning ke thei lo ei pathenen leisi na me him te denga thil kidang abol ding a hin abol thei su ke ye amawang aman cha de a lo le abol ji poi mi kan da sei di ka sana ta khat au me na hi pathenen tui pi san na vo kang the ye amawang mosi tingol amangin avo kang ye ai na pathenen sang tam tha wa the ye amawang chapang pa chang hla phe nga le nga ni aman cha wa hi pathenen te sa kai thau the ye amawang song chutang do na tin mi hon song atang don lazar ati sa chu kai thawin a ki ne nei tam ta kot ding ka he tunin pathenen leiset mem te phathei abo na ding hin leivuya kisi mai reverend essing son chu aman cha mim holding a thil kedang to mim ho phathei abo ding ya hi tunin jang nang ma na man cha pathenen mim te phathei abo nom na program chu asu ubulhet go de ya hi program sim pathina hin Titing la asubul him ding lang pati na hin ama wang aman cha ding chun nang la ke e vinai
เฮียจะตูนี่นี่ขวาฮีปะทินมันจะเทดิงาหินคุยมันว่าไม่ปีฮอนจังปากไก่เราปีตามอนมอนฮอสันปากไก่มันหงปาจันนโนไม่ตีอาลิมเทยดีว่าจะนังเล็กฮีอิเทนัดซีอาปะทินมันจะเทดิงาอีกกูนว่าเราปีตาอิสราเอลมีเต็นปากไก่อันลัมตัวว่าอโคปีว่าเยรูซาเล็มอาลุดสาบังว่าอิเชนนาหูบังอาอิโอมนาหูบังอาเจสุเราปีตาอิลัมตัวว่าอิลุดสาพานะให้ตายตูนินปามสันเดย์มันนาวะเฮจิตตุเซงไงฮอโซซีปฏิจานอันไงเวินลังจอนสิทธิ์กิสิโลไลนะฮีอาเจสุลคริสต์จันหูอิงปาลันละเลงปาดิงากิสานโลไลนะฮีเลตูนินนั่นลุงเฮนลังเจสุจันหูอิงปาลันละเลงปาดินกิสานินเจสุนะฮินขวาวายหอมเซนลังนะอิงสุงะนะขุสุงะนะหูบงสุงะวายหอมเซนจุเลนั่งอินหูอิงนั่นเอฮีตาอาเฮเลเจสุคริสต์กิสานโลไลมิตัมตาโอเมอามาฮอลาเจสุคริสต์หูหิงปาเลงปาหินาทุพายโปลูนาอมเทนเดงินเกมันนนมกันเยอตินเจสุนตูนี่นังมาโกมาอาศัยนะฮีปากายมันเทเดงินบอนซาเวนกิโกฮิตีตูนี่อาปฏิญตุยง่ายฮอลิมนาวง่ายฮอโซซีอตุนี่ปากายปฏิญนินพัทเทอิบุปีตาวเฮน